กุมสังนิสมนิปังอาเฟบรุยนิสมนิปันนีอันนี้อะRainbow Mizo Channel ทิร์ตูเล่ง่ายทัดตุเตจิไปกันบุกเล็ดเท่าอาเจ้า President Donald Trump จวน US จิไปฮาวตูลูเบอร์ Joint Chief Chairman ฮาบันตเมียเมียดานลวย US สลุดเตโนชัวเล่มันจุงจังอานาฮัทโฮมวนวางิน US Immigration and Customs Enforcement Top Official จูอาบันบกกุมทุมโดนไม่รัสเซียและยูเครนอินโดนาฮักลนัว US President Donald Trump จวนอินโดนาติดตบนาตูร์หุ่นจูฮัดแห่งตารัมปันหิตเฮียนอันตีตูดิกตักจูเล่นชัวกินทุดลูกนาดิกอันเสียมตูรนี่ฮัติเองปอนิเซกันวิดีโอเตะไลค์เล็กคอมเมนต์มิโลเป็กสักทรีน่าหินจุงอ่ะกันล้มเลยอ่ะมิโลไลค์สักมิโลคอมเมนต์สักชุนจอมเซลตูรินกันเงินบกเจ้าฮันนี่ยูเครนอินโดนาเล่อินโดนาติดตบตูระมาลากนาบาวรวกที่เขาสังเอ็มตูจูการเล่ทอตันนีเฟบรุยนิสมนิเลปลีฮีรัสเซียในยูเครนอารุณจันทร์จังอาคุมทุมนาจำพาเจียอันนี้โดนฮันนี่President Donald Trump จวน Russian President Vladimir Putin เล่ Ukraine President Volodymyr Zelensky ตะเฮียนอินโดนาติดตบตูรินไงตัวน่ะฮันเซงตูรนียาอินโดนาอินสูลนูฮันหุดเชียจงจูมุมไม่รัวลวินทิลหลังเจียงฮันียามาเสจุงทิลเครียดเริงนั่นแหละผู้บลักนัดจวนอินโดนาฮีฮัติตบโดนละว่ารัมปันฮีตะเฮียนนัสตะกินฮันตอร์พาโตโจกะมีปุยตัมตะกินนุนนะฮันจานพาตัวเฮนิปอยโมตักไม่ฮัลโหลเทนโดนาเฮียนอินทุ่งรุลตนะผู้บลักนัลำไงตัวลวินเริ่มนักกงจงอาอินเบียกนาเฮียน President ปันฮีตะฮีเริ่มนักกงจงอาทัตตะกทกดุนตูรินกับพูตาแห่งรัมปันฮีรัสเซียและยูเครนตะเฮียนทุดลูกนาฮันเซียมสวลจวนฮันตานาปอยโดนันตีเครจงอาทุดลูกนาดิกตักเซียมตูรินกับพูตานี่ฮัติทิน President Putin และ President Zelensky ตะฮีจุมิกงอาจวนทัตตะกอิงกบจงอาฮันกัลหางไอโดนินกัสเรียอเมริกาจวนมีปุยตัมตักฐานเล่ที่นรับทักเทนติร์ตูอินโดนาฮีตีตบกันดูนิตีกัสเรียติรนนเลนี่ฮัติ DW จวน US President เฮียนรัสเซียและยูเครน President ตะฮีมาลักนะจักโจกากัลไทยนตูรินฮันอร์นัสเลอารัสเซีย President และยูเครน President เตปโอโฟนคอลมังอินฮาเบตอนเวเวตัวรัมช่วยตูปันฮีตะฮีวาวขานนะฮาเปโลกโตบการังตะกายูเครนอินโดนาติตบตูระจักตะกมันลาฮันิโลจวนยูเครนจันปุยนจูติตบปัตุมาให้บักาเฮียนตุนมาจงจงอาโคเวลาลอมไงโลเลUS in รัสเซียละกาเรกนะฮาเปกโตจงจงอาปอเรกนั่นเลียนเลหัวมเจ้าเบอร์รัสเซียละกาเฮียนอาเปโดนันิตีอาเรติรา US in รถนาเซียมหุนารัสเซียและยูเครน President ตะฮีดอการประคัดกีฬาไม่ชนะอินมุตูระแล้วอินบวชใส่ตูรินอาเรียติร์บกันเออันที่เฮติไลเฮียน US Secretary of State Marco Rubio จวนรัมปันฮีเตนอินเบียกนะฮันไอมาเฮียนเริ่มนักกงจงอินเบียกนะกัลปุยเจลดันตูร์จุงจางา President Donald Trump และ Russian President Vladimir Putin ตะจวนไม่ชนะอินเบียกนะฮันไอโดนาเฮอินเบียกนะเฮียนอินโดนาติโตปันอิโดนเลโดนเหล่าจูทุยตักไอหัดโดนันเอฮัติUS Secretary of State ปอเฮียนรัสเซียฮีฮันอร์นัลเลอากุมทุมกัลตารัสเซียอินสิไปตัมตักติร์ชัวกายูเครนอารุณวังคานเฮอินโดนาฮีตีตบง่ายอินฮัลโหลมตามาเซอินโดนาตีตบตูระมาลักนักลเมกาเฮียน President Donald Trump จวนรัสเซียฮีอาซิเรียสโตเกมรัสเซียเฮียนเฮอินโดนาตีตบตูร์เฮียนไงตัวนัตักเซงินหางไอปุยโมโตเกมตีฮี President Trump จวนอาเคดูนีฮัติUS Secretary of State Marco Rubio เฮียนอาศัยเจลดันจวน Russian President Putin มิงลำรีนอินโดนาติตบนานาให้ทิลพูดแต่ฮีเองเอ็นนี่อิเรจียงเอ็มเรียดขบุยาให้ปลายเต็นทิลันพูดบากาคานอิมิมัลทิลพูดอาดังละเมมตีฮี President Donald Trump จวนฮัตดูนีฮัติให้บากาเฮียน Marco Rubio เฮียนยูเครนลำปังอาศัยหลังบกา President Trump จู President Zelensky ลักกาฮัลุงอยโลเลทรีนามาเซยูเครนฮีกันไงสักาอาชันจูกันทุรวลปุยรำครั้งครั้งตะตานเล่โคเวลรำดังเทงงงไทยทิลนียาจูวังจวนยูเครนเนนะลมทุสอยนะเลเวลเงมาจันจูหอมตูรนีฮัติ President Donald Trump ฮียุโรปขมวลปุยรำเต็นดาวดัลนัสเลมาสลาอาตักตะกาจวนหันทบดอนตานินอาเรียตา French President Emmanuel Macron จวน President Donald Trump เนนะเฮียนกันินมูฮุนาเฮทูฮีกัคิลโดนาเฮ้ยฮี White House นังมามุตูระกะโลกัลชานานียา
i chungrel taka hian President Vladimir Putin nen hinin muhuna i chaklo na hi tilang turani lawa heng boina zongjong hi nangma siam ani lawa i hlok na turpo ani lo boka mase Putin ma hian i chaklo na lai hi tilang ani chuan Iran le China ne na nakin zela in biak na hin nei na tura chu chuan harsat na athen ngai ngai donani tin ka hril donani hati Azias chuan report an pek danin French President Macron le British Prime Minister Keir Starmer ten ahran pa ve ve a White House an tlona tura hian agenda in trom han nei tur chu Europe Sipai singthum vel Ukraine handa tur chungchang hani dona Britain le France baka Europe ramsang sang ta chuan han tum danin Sipai singthum vel chu Ukraine thon lua chung Sipai ta chuan Ukraine nuclear power plant le infrastructure poimo big ta chu ven him han tum dona mase Russian Sipai te norle turatirlu hani don lawa Western air superiority hanti van borok lampanga Western ho chak na chu hanlan tir dona hei baka hian tuipui lama naval power chak tak anayani ti lantiran tumpokani hanti heti role hian Sipai te direct takin frontline na omlo ma sela drone le technology sangjok mangin Ukraine frontline chu control an tum dona tichuan Ukraine hian Sipai dalu ringot hi hanthil tum hanilawa heiwang hian President Donald Trump nen soihawanga ya Europe ramsang sang ralthuam thatak tak mai Ukraine van borok veng himna tur air defense system chirang sang te dalu tel hanidona heibaka hian indolong tele fighter jet engemazat te po antel hatul don pokani hanti German chuan hethila anmalak na hian Sipai handa vedonem ti zo na chu engma anda changdu rilawa German Chancellor Olaf Scholz chuan Europe malak na hi kanthop zeldona tundin huna chuan indona ti top chu alala lea nasataka indona Ukraine hian halathleng mekani hati European Hoten peacekeeping force dalut tura romman na hansiam hi Russian President Putin chuan hadulo na salea he thil hi antum tlang hani chuan enginram na ma aum lawang tin halo soito ani heiwang hian US President Donald Trump hian natakin normal sela tundin huna chuan European peacekeeping force te dalu hi apam puin harinom lawani antibok Daily Mail chuan British Prime Minister Keir Starmer chuan Russia in Ukraine run champa February ni somni pali karle thotan nia hian kan malakna tur thil pathum kim chang takin phaulan hanidona pakhatna chuan Ukraine military tetana ral thuam hanmamo chi rang te pek chua anidona chu amazong aya tamtham le thanhem tham tak te ral thuam thajok te hanidona ni hatia tichon panhina Ukraine tranpuina tur sum tam tak pek chua anidona ni hatia tranpuinan pek tur hi engzat nge ti asoilang lawa ma se hatam tham le dona ni ti asoya pathumna chuan Russia mi puitele Russia ne na inkung kaina nei mi sang ni chuang laka hrek na pekani toa chu nasatakin ti pun hani dona ni hati British Prime Minister Starmer hian Europe ramsang ta chuan Ukraine hi remna kongjunga in biakna hian dokan kilna telvengai turin kannor dona ni hatibok heti lai hian President Donald Trump chuan a cabinet te White House a ko khoma Ukraine indona ti topa inremna kongjunga hinbiakna kalpui mek chungchang chu soifein tun thlenga kan malak to na china hi chuan President Vladimir Putin nen chuan inbiakna thatak kan nei to ni in ka hria mase Ukraine President nen hian inbiakna tha kan la nei lawani hati President Zelensky hi indona ti top na ngai tuna kan sen mek na hian ronin rol se thilpoi mo tak ania mase poimo ber inremna siam chu alahar satlea kumthum chungjat indona lo thleng to le asul nu ta chu ala thlir tlata chu wang chuan hein dona rap thak le trulo tak mai ti top tura malak na hian indona ti top du tak lo tu ten remna kongjunga hein biakna hian ka tan nei lawani tin ha cabinet tan hena hian ha hril bok heibaka hian French President Emmanuel Macron le British Prime Minister Keir Starmer te anlo jin tur chungchanga President Donald Trump chuan White House anlo thlenna turin nirei lo te chaw am toa masen panhi hian indona ti top turin thilti thei engma han nei lawani hatia transatlantica indona le boina chuak tipun lun tu ani tin hasoi sela Sipai le ral thuam mangin hein dona hi ti top thei ni se chuan kumthum kalta chung khan han ti top dei toang hati
President nilang chuan hein do na hi atheng lawang tia a soifau chungchang chu soifein Oval Office kalwalai ni che chuan Russian sipai te Ukraine hanlu ma khan Russia chu natakado dalin hatulani chuan Ukraine ram chunga kan sipai te po Russian sipai te lohma chon turin katirlu tanga Ukraine sipai te po Russia lam hoya ke ronpen lo turin kadang chat bokanga Kovel ramro pui tak Russia chuan Kovela ramro pui ber US nena in dona machon chu adu ngai don lawa ti chuan he in dona hi atheng mi lawanga Russia lungoi lo na le Ukraine lungoi lo na chu do kana kan soifel mai tur ania ma se chu tiang chuan Biden administration le Europe ramta hian antingam lawani ati President Donald Trump cabinet US Treasury Secretary Scott Bessent chuan Russian and hian in ka haina thuthlung siam ani chuan Ukraine ram ven himzui zel na tur hi US sin ngai tua puila hathani tin rotna hathena hemi chungchanga hian The Telegraph chuan report an pek danin US chuan private draft follow nei sa toa chu ankal pui mai harinomani antibok ti chuan President Trump chuan athu soina hian President Emmanuel Macron hi kathian thatakania British Prime Minister Starmer po hi mithatak aniboka mase Ukraine indona chungchanga hian indona ti topna turlam hoin thil tiang ma an nei lowa an soyangin indona chula kalmek zela mase tun thleng hian Russian and meeting voi khat po an la nei lowa an nei ngai lo hrimani ati heti lai hian US sa thil thleng lian tak tak mai breaking news sauma Nizan Khan President Donald Trump chuan Air Force General CQ Brown Jr. chu Joint Chief of Staff Chair ani na tangin habana an ban chan hi toile patilte transgender chungchang tanen inzom na haneya America Defense Department noya hian hengmi te hian inkluk tlan na hanei vekani tin halo sei chuak towa Mase US Defense Secretary Peter chuan America venghim turle ralmatonga ding tur sipai tachu mipa ngei ani turani ti kha athu puiber ani tat thunga tichonin than masaka George Floyd thina chungchang kha kanla thawin harinoma khami hang thina wang khan Black Lives Matter movement lian tak mai America rampum puya halo chuaka chu chuan khotlanga boina lian tak tak mai hansiam boka Black Lives Matter movement chu Donald Trump dodal tu lian bera hanlo changta ani Tichuan US Joint Chief Chairman US Air Force General Nibok CQ Brown chu Black Lives Matter athopani ti wantlang ma puang tu ania Tichuan Peter chuan kha movement awang khan kothera boina tam takachuaka Master General CQ Brown hian kha athop latawangin boina kha ran chope kangmain nasatakin haron chakngala Tichuan Sarkarin Diversity and Equity chungchanga dodalna pek thin thil tam taka harsana siam saktu hani meka wangin Pentagon Chief Peter hian President Donald Trump nena athenta choble chilin ban hani zuita hani President Donald Trump chuan moi takin General Charles CQ Brown na chunga lomthu ka soya kumsomli chuang zat kanram ta na harong bolna lomthu ka soi boka mifel takle hroi tulang sar takania Amale achung tatan an malam huna hun thazok kadu sakane hati Joint Chief of Staff Chairman hi US ven himna konga mipoimo tak anni wangin amun hi arwakin homrang thailawa President Trump chuan Air Force Lieutenant General Pension to Danrajin Kain chu Joint Chief Chairman atan hian harwatani ti apongjui boka Joint Chief Chairman Thar Kain hi F-16 pilot aloni to thina Active Duty le National Guard te na thok tu haloni to boka tuna hian CIA Associated Director for Military Affairs ni na hachal mek bok ani Peter Shatnen hian thodun na thatak kan nei thei turangai ania achan chu min ang ania Iraq in dona hanlo tel to vevea Special Operation US in anei na mun kranga Kain hi tirchua haloni to bok ani Democrat lamten Donald Trump han baizia Peter Shatpo na satakin han bai boka Democrat thop tu media tam tak ten han bai ron boka Black Lives Matter movement cho tho tharle tumin Democrat tho ta chuan hei hi vunronga in thlir ranna wanga a na tanga banani tin han puwa hei baka hian US Joint Chief of Staff Chairman ni na cheltur hian a qualify lo boka Protocol ang chuan Vice Chairman emo Combatant Commander emo Service Chief emo na lochel to ani turania chung ni na chu pakhat ma hanei lawani hantia ma se US dan pui chuan he protocol hi overrule thaya
President Trump hian Joint Chief of Staff Chairman na hachel hi ramtan hapoi moa hatrulani tia anem ngetani chuan Joint Chief of Staff Chairman atana harwat na hi nem nge zui tur ani US Defense Department chungchang hi han bizui lok taila Defense Secretary tana pithak set laklu ani nuwa khan US Sipai mun puilam panga nasa takin thilin thak thleng hom towa Pentagon civil mi nathok mi sanga jolivel chu ban ani towa Fox News in report on pek dan chuan hengmi tabaka hian mi sang chung zat US Defense Department noya hian ban tur hanlom bokani anti US Defense Secretary Pithak Sat chuan he department chunga hian trulowa nathok tu lak tam tak anoma trangkai lo takin chungmi ta chu anom meka hei wang hian nathok tu hi za pariat velin ti tlem adua chu chuan federal sum tam tak kalral chu aveng him donani hati Joint Chief Chairman an ban baka hian Defense Secretary Pithak Sat chuan Chief of Naval Operation Admiral Lisa Franchati le Vice Chief of Staff of the Air Force General Jim Sliffy tachu an banani ti apung boka President Donald Trump hian rinam na thutiam ala katranga nikhat chi aliam nuwa Coast Guard Commandant Admiral Linda Fagan chu ban haloni to bok ani Pentagon lama hetianga in six soina le thilin thak danglam hathen chaumek lai hian US Immigration and Customs Enforcement top official chu banani thu hanpuang le ta President Trump chuan akai hruai department ta chuan chak takin mala turing ka baisaya mase kan ram chunga dan lawalo lut te zon chuale man na konga amuang hlea field le enforcement operation zongzonga kai hruai tu ber ania tichon dan bo chetu thakhat chunga man chho tura baisai zat chu nasa takin ha phak lawa achan chu anhuai na thok tu ta chu an na ati khotlai sakani hati Immigration and Customs Enforcement hotu an ban hi kalep vitelo ania dan lowa US ram chunga ron lut te thakhat chunga ramdanga thon chuak le tura an bei seizat chu nasa takin ha phak lo bok ani ole Israel am hanthir tel lokila Hamas sovin anin tiamangin Israel mitang nuna chan to te ruang hanron chua mase mithi ruang hanron thon jinga hian forensic thiam na mangin uluk taka endik ani nuwa anjinga hian mithi ruang dik lo hanron thonani ti mu chuania nu lano pangtak siri baba si ruang ron thon tur ani lain ruang dik lo hanron thona hewang hian Israel Hamas in kara boruak aso sang thut maya Israel atanga October ni sari kumsang ni somni pathuma Hamas ho ten anruk chua siri baba ile afapa te no sente te patni Ariel le kafir babas tachu kumli le thariat mi vel ania tichon ruang pali ron thon chuak turati ani lain siri baba ruang diklo hi hanon thon ta ani mithi ruang hanon thon pali jinga pakhat hi odet live street ania ruang diklo hanon thon hi thukhanania mithi ruang hanon thon chua jinga no senta theng hian nasa takin ngai sak ani ti an taksa tangin khriat ani boka heiwang hian Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Hamas ho tanena thucha athon chuaka he hun hrem taka hian in hena tanga ngaidam dilna kan donglo hi thilmakania kan mangai te ruanga wang hian phubalak na tunari chuan kan kalpui don lowa mase siri baba ruang diktak khi minon pechok turin karhria tir chaune hati mi pui thinrim te point ruang diktak ron thon chuak turin Hamas ho te hi an phut thu hanau pui boka te chon tu kin jing dariat arik ma deu khan the Times of Israel chuan siri baba ruang chu ron thon thlen ani towa Masai Hamas ho ta chuan Gaza afapa no sente te tenen hian rong takle rap thak taka ngai sain han thatani tin han puangta hani Hamas ho ta hian no sente laka po zangai na hanai lawa rong takin afapa pani no sente te hi nasa takin thisanan chuani ti Israel official ta chuan han puang jarbok Israel sarkar mai ne lawin mi pui tele sipai te po han thinrim hlea chanchin kan bo sailai thleng hian voin hinrinia hian Hamas ho ten an mi khren jinga mi paruk dang ron chua turin ruam man hania chung jinga mi pani tal soham le avera mengistu tachu ron chua zalen hani towa Gaza tangin midang palite ron chua zalen le turin ruam man hani mek bok ani Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan hethil thleng hi Israel chuan athai hil ngai don tolowa Israel khole tuitelaka Hamas ho nun ronarap thak hi chanlet lawa om kan du lawa US President Donald Trump nen hethil thleng chungchanga hian in biak na kan nei don ani tin hapong jara
มาเซอินเบียกนะฮันไอมาอินไว้นาเวกเฮียน President Donald Trump จวนอิสราเอลทุตลูกนาเสียมจงอาเฮียนไกจูกัดทเวกาเองทุตลูกนาปอเสียมเซอินดาวนาชุนจมเลตูเรมออินเรมนาทุตลุงหันเสียมันนี่ปอินกับปมปุยเวเวโดนันี่ฮัติ President Donald Trump จวนฮามาสวินอันเฟรนโนปังเลโนเซนกาฟิรเลเอเรียลบาบาสเตทานนี่นะฮีร้องตะกัจเจตนะบาร์บาริกแอคกันนี่ฮัติยากาซาอมปาเลสไตน์มีปุยเตจอร์แดนเลอียิปต์นอร์ชัวลุยกตุมลวันนี่ฮัติบกามาเซงวางินเงอิสราเอลกาซาฮีอาชัวสนังฮัติทรัมป์ฮี Fox News สินอินเตอร์วิววันนี้Prime Minister Benjamin Netanyahu din mun chungchang vela zona hanzota ani na taka chuan Benjamin Netanyahu hi phuara ni lawa ka soitum dik tak chu tlang taka soi chuan adin mun chu i hria Gaza hian lu adu nge yang a thinrim lutuka thinrim tur ani boka a thinrim lawani chuan thil dik lo haumjok hialang hati no pangan friend Ariel le kafir babas te thi dan hi Prime Minister tan chuan thinrim lo na tur haum lawa hei hi chu anun ron thak lu tukani hatia hei baka hian Hamas ten Israel mi midangan friend ringot po hi thinrim na tham atling tak mewa tunlai hunanga chuan hetiang thil hi mu kan bai seilowa mase chu chu hatleng ta ne hatia Benjamin Netanyahu hian Gaza lu chila indona chu chun zom le aduni chuan kaipon chu chu kathopa Hamas chet dan le anthil ti dan te an mi khren anen kol dan jong jong te hian Germana concentration camp kha min khret chuatirani hatia Trump chuan ramhroi tu kan ni chuan hachang chuan thutluk na har satak siam hangai thina chu chu dan pangaya kan mo phurna hania maseraf taka thutluk na siam mero chu thil thleng khat tak ania Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu hian raf takin thutluk na chu asiam hangai mai thaini atibok Trump hian asaizel na chuan in dolai khan sipai ten mi pariat an chan chuaka Masa thil rap thak chu Hamas ten an mi khren zingami rong somli lai mai han muchuak boka ka khole tuitelaka hian firfiak poleng point hetiang hian thilan ti ni chuan kei chuan engtik lai mai in kangai dam ngai lawanga alet tam takana in harul let na aman sang tak an peang hati inrem na thuthlung second phase kalpuila tur chungchanga po President Donald Trump chuan handu chuan an kalpui thaya Israel Prime Minister hian Gaza hilu chilnon le aduni point chumi chungchanga chuan Biden ang khan kei chuan kakalsan don lo ati hei baka hian Trump hi Gaza thunun zeldan tur chungchang hanzota civil war chokchokin Hamas ta chuan kumsang hi pasari tang khan Gaza hi han control ta Gaza hi mun thatakania Israel hian engwangin nge a chua san atulang ti hi kakhelawa Palestine mi pui san chua tur chungchanga po Jordan le Egypt hena hian kum khata US dollar tluk le dingon tam tak US chuan kan petrina mase tun laya han thu soi chua ta hi mak kati deuh hlaka ti tur karuam manangin thil hakal ngei dona kanor luitir don lawa mase han tingei dona ti chuan Gaza hi thianglim takin kan siam dona ni hati